Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin, papagayang. Intay basa ti Proverbio 20, versikulo 20. No ilunod mo dagiti naganakkan ka, agibos ti biag mo akas iti pagsilawan, nga agidep iti kasipnatan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pare, kan samot na naging ina na Apolos. Ay, sambutan tayo no anda tayo dito'y abroad. Huwag Ang oray no day off mo katag-trabaho ka mo. Ay, para iti pamilya dito'y pare. Kahit kumusta ti pamilyang pare? Adulat ta ti problema pare. Nang runa iti kwarta. Kaya po, akpada to na. Mapagturpos ko lang dagiti dua nga anak ko. Agfurguda kon. Huwag narigat man. Naglaklakay talaptan nga adda dito'y Saudi. Rabiin, apay nga awan pay laang ni Jeff. Saan manan asimrak iti klase na? Anya? Napan manan nakinom? Anya matan. Kaasi ni Daddy yu iji Saudi. Tapno mapagturpos na kayo laang. Ni Jeff ti pangibagaan nyo iti dayta nanang. Mangnamnaman ni Daddy yu nga iti panagawid na. Nakaturpos kayon iti panagadalyo. Apay, pudno ay atiniliw ti pulis ni Jeff. Isu nga rod ang mapanak iji police station, manang. Ay, unay mo't daytan nga anak mo. Maamwak to pay laang ti kinapudno. Saan samot nga minen nga agad adal ti ar-aramidon na dayta a Jeff? Wan nga rod, manang. Anya ti inaramid mo, anak ko. Awan basol ko, nanang. Nagbarsak kayo kano. Isu nga impapulis da kayo. Saan? Nabarbartek kayo kano. Ulbod da kita, polis. Rumbang ko ati eskwelam ti ipang pangrunam, Jeff. Rumbang ko nga eskwelaan ti ayan mo. Ngam apay nga adda ka iti video kyan. 5 basak lang, ijay. Anya laangan ti makona ni tatang mo no agawi, edi. Irordakit din dito, eh. Tiyak kahit ti mabalod. Siyak tinagbayad iti napirdi ni Jeff iji nagwalaan na. Lakay. Anya? Inruar ko iji pagbaludan ta tiniliw ti pulis. Ay, Saan gayam asumsumrak iti klase na. Nabayagan. unay mo't daytan. Dinalaamon kasano ti kinarigat ti biyag ko dito'y. Lakay. Ni Matet, kumusta? Ay, Makaturpos ka di mo't lang iti kurso na. sapay lako ma. Lakay. Matet, ikan nagmamati ti kwartak. Naglaing kan? Ikan na kun tadi nakinikan ni nanang. Kasano? Igat-gatang mo matlang amin iti arak. Nagkadupay lang asaom, mangtig kakit din. Awan ti kwartak. Ikan na kun na ipulong kakin ni nanang. Anya? Punam siguro. Diyak amo nga gaw-awid ka ni ti boarding house jay boyfriend mo. Padasim nga ibaga. Ibagam nga minan ano kayat mo ti makiasawa. Say-sayangam lang ti kwarta. Saan ka mo't gaya mag-iskwila? Saan mo't gaya mag-iskwilante papanam? Oh, Ruben. Kita am day tiladawan ti anak ko nga da honor na. Nagado ti medal na. Talaga nga min analaing. Ay, imbag ka pa pare. Di mo agradwaritan di may isang anak mo. Awan ti aggraduar kadakwada. Ah, Dayta ti pagsaksakitan tinakam ko pare. Di damot iulod dagiti anak ko ti agadal. anya? Ay, sus. Sayang ti magasgastos no kasta. Kunakman no agradwar kayo itakan ni Matet. Ado pa ito back subjects ko. Anya ti inararamid mo, Jeff. Kompleto matit itid ko akwartam. No hapay asaan ka anak kapasa. Diyak ngamin kayat di kursok. Computer ti kayat ko. Nakalimakan a kurso, Jeff. Puro amin first year. Di mo't na ilipas.
sayang lang ti kwarta kan ka. Agin rolag tumanin ah. Pudpud nun daytoy. Ay, jakam mo. Agawidan ni tatang nyo. Naglaklakay iji abroad para kada kayo. Ngam sinayang nyo laang day taarigat kan sakripisyo na. Syakla nga ya. Ningay manang matit. Apay adi yung tan. Ijay mat ayan ti boyfriend na ti pag-awitan na. Nanang, mapana ko ni Jay eskwelaan. Matete. Apay? Madlaw ko adumakdakkel day tatyan mo. Ha? Agpudno ka. Kuan anang. Masikog ka. Wan nanang. Masikugak. Anya. Ikasarnak Jay boyfriend ko. Makiasawa kan? Wan nanang. Anya. Asino nga itati kadwam di tabalayo, Josie? Ni Jeff Manang. Ngam kanayon mat nga awan di tabalay. Puro mo't barkada ti pakisursurutan na. Ay, anya mo't dagita anak mon. Ni Matet, kalpasan ti kasar na. Inyawi din di asawa na. Sana bale, agawi din ni Ruben. Agsubli pa'y kadi? Saan nan akaya ti agsubli? Iti anya pa'y laang agapo. Naupay mo't tan ati kabsat ko. Ngamin, saan anatong paldagiti anak na ti arapaap na para kadakwada? Kimutong kamat iti abroad lakay. Ay, kasta ti karigat ijay, bakit? Aginanakan, tanabannog ka iti biyahem. Saan pa'y mo't anabaliwan to'y balay? Plano ko mga iparenovate idi. Ngam amo matan ti gastos, ti panagadal dagiti anak mo. Naggastos da. Angam, Mala, guston lakay. Sana bale, inaramid mo mati amin ang kabaulam. napintas ko mamatan ti biyagda no nakaturpos da, bakit? Private school pa'y tinagadalan da. Nagngingi na pa'y akurso ti inala da. Ngamsaan damot ngayon lepas. Mala, saanan aday tati panunutam lakay. Ita, duduatan. Sa dino ti ayan dagiti anak ta, bakit? Ante, kwarta man. Ne, apay nga agdaw-dawat ka. Igatang ko iti arak. Ay na, sayang ka, Jeff. Di mo inlepas ti panagadal mo. Day takit din agin inom ti aramidem. Kat, anya nga nga taramidak. Simang peta ni dadim. Kasta kalat ta. Oresan ko man anagaw awid ah. Anya? Awan mo't lang ti kwarta nang anyawid na. Lugi. Wan taimpaw it na amin asweldo na para kada kayo. Ti kunamkit di ante. Adda babae na. Isu asan anak ornong. Nagluko kan. Apay nga ibagbagam ti kasta iti amam. Pudnumat ngamin. Nanang, si Mangpat gaya man ni Tatang. Wan, nakitam ka din, nagkutong. Idawatan nakman iti kwarta. Anya, Awan ngamin igatang ko iti gatas ni baby. katjay ama na ngay. Nagsadot mo't ngagtrabaho. Uno saan, si kanti mangtod nanang. Kaasimot di apo ko yo. Awan gatas nan. Ingka kasarita ni tatang mo, bareng adda pa'y nabati a kwartana. Kumusta ti panagbiagyo, Matet? Mayat mo, Tatang. Mayat ko na. Agam awan samot igatang mo kano iti gatas day ta anak mo. Tatang. Awan mo't nayawid ko akwarta. Taim pau-pau it ko amin kada kayo ini. Kunak nagnamayak mo't itan talakaya kon. Agam saan mo't gayam.
Ad damot gayam nga agrigatak. Tadi kayo mo't nakaturpos. Ila ko mikin ni bakit na iti kakaisuna dagamanang. Amangan no addaam mo magumatang. Ay kataddaa, ado. Ang apay nga ilako yo. Awan na pulos kwartami. Ha? Kasanun nagsakit kami. Awan apulos ornong me. Ikanta kiti kwarta winusan! Sumardeng ka kuman, Jeff. Inlaw ko yung gayam di daga tayo. Didak pa inikan mat. Daga ni tatang mo, Dayjay. Kakaiso na daga na. Masakit ni tatang mo. Awan pagpaagas na. Awan bibiyang ko! Basta ikandak! Ni Jeff amang martak, isut ikan nyo iti kwarta? Idinto ta siya nga ada anak na, diyo ikan? Day dati pagriryan niyo. Talagang agririri tayo, no kasta ti aramidon nyo. Unfair mo't ah. Idinto ta diyo pa'y kumustaan ni tatang niyo ang masakit. Ha? Malagip mula ang ti umay dito'y balay. No awan ti igatang mo iti gatas ti anak mo. Nanang, Awan ti maitadmikan ka. Wano ka ni Jeff. nanang, Para ka ni tatang yu, Dayjay. Para matan ka na kami. Lakay kan bakat kamin. Awan pa'y pangnamnamaan mi kada kayo adwa nga agkabsat. Sige, awan pa'y makan. Puyisit kit eh. Kakala nagawid, Jeff. Awan bibiyang mo! Agat arak kapay. Pumanawag man langan. Sa ukasaw makauma! Lakay, Oh, apay bakit? ni Jeff, tiniliw da manan. Apay. Nagwala manin ije nagiinuman da. Kat saan anak kabayad? Bayamon. Ngam, Tapnog nakam. Namnamain na ngamin amapan mo manan irwara. Iswakas jay tinaramid na. Iswabayam. Tapno maamiris na tibiddok na. Apay adidak irwar dito'y pagbaludan datatang nanang. Ibagam nga umay dak irwar. dakkel nga min ti bayadam, gapo iti panagwalam. Ay bayadan da ah. Jeff, nakababainan kadagiti dadakkel ta. Pagpainak ko ma. Agbalbaliw kan. Apay siyaklaeng. Sika ngay. Wan, aklunak. Talaga nga adun dagiti bidot ko. Masayatam mom. Saan nga agnanayon as bibiyag dagiti naganak ta. Kat itata na taengandan. Rumbeng kumaadata timang tulong kadakwada. Ay kat sika ano kayat mo? Jeff, saan pa'y analadaw ti amin? Adda pa'y gundaway nga agbaliw ta. Agbalin kan tumet anaganak. Mariknam tumet ti saem. Nubaybay anda kan to dagiti agbalin nga anak mo. Isu arumbang laeng nga agbaliw tan. Tasyak, nakaamiris akon, ading ko. agbalin ka kuma a responsable nga anak. Nang runa, no iti panawan nga agkapsutan dagiti naganak mo. Agbalin ka anasaya at nga anak, tapno maragsakan dagiti naganak mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo ang